Bayel te machamer yasmulan te lekil kop. Mer yashkota yotan yashkotas pensar te lekil kop. Yotanuk yashkotas tohol. Yotanuk te ya sta te binlek. Yotanuk ay binlex biluk. Yotanuk ay spihil. Yotanuk te lek yashbehen ba eskus lejal. Pero hanash yotanuk takashlan op deseo nash. Pero ma vayas paz. Maik viniers lok, aunque las cansos pisi yotan, pero te ma vayas pase, maik viniers lok, Hayuntam de libro en Santiago capítulo 1 versículo 22. Pasa ikte vinyayaltes obdiose, mahaugnash te yakawayik, te hichia lolo yabaik Hadnishka lolo yaba, porque hanashka mulan ya yel ka mulan awotanuk hich, pero mawai capaz hayunka lolo yaba, obolaba. Ay machemero yasmulan, pero mawai aspas beya telul. Mais kushuyotan mas koltayantik. Hanastas mulan el ya yel, yotanuk hich yashkot, pero te mawayas pase maik viñas luk hanime hich tas cuenta kuslejaltik. Te quereme yotanuk ay bail stak in, yotanuk ay lex na, yotanuk yastoy tanop hun, pe yotanuk nash, pero te me mawaya spas. Mawayas yuks ba maik viñas luk Tiene que ser yaskante yaka yuk aba te yaka paz. Te maha unes kawaii, sino que capaz beya telul te bin kawaii. Y alita manti Santiago 1:25. Yante machat ojol sit y agil te lekil ley te ak aguanta libre. Te mejichias pasulan. Te me mach yo tan te viña yai te me hayas pase. Ja me vaya el yutzil yuun, será bienaventurado. Lekla hashbah te me maha unisha yai, sino que yas paz. Hawotan kak ush ahan, pero te maba gatsune, maik bin ora kak ush te ahane. Tojolia lolo yubatika. Ayawai y sok pasa. Puedes seguir escuchando más reflexiones en Facebook, Sammy Chikoj, en YouTube, Sammy Chikoj Oficial, y en Instagram. Hasta la próxima. Dios les bendiga.